Anyang aki din! Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ka. Anak ngakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daddo maapapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manayin, kat saan pa'y anamagaan na itin labami ginapalabas nga aldaw. Anya lakit din ni tatang. Kapinitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan da ita. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yung apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kamanlangan ti makamaw. Anya lakit din ti kastoy. Madimanan ti mood mo ba kay? Apay akas tamanan ti langam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagit na abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretso ti tudo na. Dahil nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahi ta. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo. Noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singir manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Amang ano basta agpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo, tanakaw. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo. Nang runa ita matutudong. Wan nga rod. Amangan ko nakno kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarin. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta may na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kan bagat ko. Ado nga min na dyan. Diyad duma. Labana pala di na palabas sa lawas. Ngaging gay takad saan pa anamagaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan ata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa eh? Saan madgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit nga basa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo.
Mare Noemi. Abay ka di mare, nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung timangi dryer mare. Saglalakalaang mat ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan mare, ngam saan ang mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi Mare. Nadagsen ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaaw-awat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tadda ti nakapila nga i-dryer mi, mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Ukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Ay, kung nakilang maki-dryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan ang natuloy, tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min, tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Win angam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak ka. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dayjay a babae. Dakdakkel siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yung. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamatan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da gluray. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na? Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na, kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lang kahit ngagpasyar-pasyar day ta a dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least, sigurado a safety ti dryer tayo. Apayang Glory. Kunak man no ipadrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya agapo. Bay amdagi ta abado dita. Mamagaandan tulat na. Na eh. Manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit. Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kitaam laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mo't nga rod makaaw-awat daydi a babae? Tilaang mo't pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buludon tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mo't. Kasta ti ugal yan daydi anoy mikot. Awan mo't permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadryer ko ti bado mi kanin tatang. Ay kumapang ka lang, ano mapan ka?
Anya kumaita. Mari Noemi, mare, Oh, sigamad gayong pare, apay. ipadrayer ko man to ibadumi mare. Unak man nusan na kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Badumi lang ka ni tatang ti padrayer ko. Ah, kasta? Nakamot kita dyan ako marin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kung kumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no dagduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na dayta. Ala, muto yun dayta ipa-dryer mo. Anya nga oras ang malpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumwarinton malam no sumardang ti todo na. Dapat i-dryer yun nanang. Badon samot da agaton day tanak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano sa nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin anal pastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaukan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaamo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat na tibadaw. Agsukat ka man mo't anak ka. Ni tatang mo, ti kawas ko pa ilaang mo tinadlaw na. Wan atabadong pa lang day tayo di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko, tatang. Apay ngamin ayan, ipadrayer mo mo't lang itibadom iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam ngamin at iparide mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Hasta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di kamot makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaantim padrayer mi ka ni tatang. No impadrayer mo na kita badom, di ada kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipa-dryer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka matang. Kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayo. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutang.
warak di tatang. Sa di daw ti papanam si Kagluray. Mapan ko ipa-dryer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't ngaminon nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to ang ti dadduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magta awanan may suot na. Amang ano bumayag pa iti monson. Numaminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka amang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapur mo, Mare. Kan anya dito binagkat mo. Badok, Mari. Ipa-dryer ko kuma. Nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ta inuray ko pa'y tibadok nga impa-dryer ko. Nagpigsama nga min titudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagtibadaw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Ken napagsaritaan mi metlangan ken Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanin ang maulit? Talaga akang malikday dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa'y napalabas at tawon tinao di nagpawitan na, nana. Nga raw. Manmanulang ang agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abraw? Mamin anaw iti makatawan og pawit. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata, nana. Nga raw. Naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod, nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod, nana. Saan ko mo nga inchachat? Tano kasta ako mustaak? Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na jabrod. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni
Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakay? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Na, ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo bakay? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kinanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapnawan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora pa kayo. Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kantatan. Sika ngay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan ako nga agsubli ditoy? No kasta, agforgod ka nga rodon iti Pilipinas, bakit? Unlakay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. Adamot tin urnong ta. Nalpas mo't tin ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Alakay. Ay, ni tatangay. Adda ka didita. Mabalin akasarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tapos na makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano nang agsubli ija abroad. Ay kat nasaya at ano kasta. Makadwata mo't lang ti anak ko. Wan nga rin tatang. Narigat mo't lang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho na akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka no nga rin tatang. Isa husto lang no agaway. Uray, saan nga agabrod kat mangan tayo latamad? Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam, pakipawit mo to maninton bigat ti basit natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw, adda iti waiting shade. Do asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya pagsaritaan ta na. Ado mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Ag for good kanumutag. Masino, tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo, a reliable source mo't laang day tanana. Wun, karubada nga ron tayo dyan. I-confirm ko pa nga umuna, kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update na to no anya ti ibagan ni tatang na. Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Udno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Why? Agporgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubre di abraw? Saanin Apay nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayong tatang? Pasensya kayong ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pa kakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman salud-sudakan ka. Anya day tatatang? Katext mo ka rin nagti kumarem nga aging gaita. No damari Erika kun nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang.
Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina, nga awan inted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo, tatang? Noon niya tinangagmaw, isunay jayan, anak ka. No, ada kwarta, di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno, ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldo, isong agtipidak matan. Una, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damot siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at di pagatang yo. Ay, sana na masapol nga, adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no, anya ti kayat ka o apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ano, ada kwarta na, idulin na langay. Amok ti ugali, dagiti ibilbilang na agayim na. Urisak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tiniwat da. Uwan nga raw. Adamot mangmangag ka o. Agam agol uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Awan, aguli magtayo pa ilaang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dayta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang madlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumad. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kini tatang. Adyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa. Ni, nangalaan nyo iti kamuti, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakit. Isumot ikap-kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at latamo ta. Pagdrab-drab ako nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin ka. Ningay Mari Erika. Ay kat iti pwesto mo't ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay Ay katuwa na. Malang raw, agpatuloy akaw. Sige nana, tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung may papankin ni Isadora, nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang man. Nasabat ko di tadalan idi na palabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay.
No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong, Erika. Amangan no agungot nila kay ikaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingki tayong sa badaw. Ay, katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay lang. Kasano nga tangag paiso nana? Ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na. Ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumayta. Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, ang lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adi yung imbaga kanyak ngay, nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay, kwa, mauray da ka di, nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulangan na sumurot ka. Sige, nana, bagaandak to, Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natin daranda kasar. Duada, kananalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Jak amo no apay, ngam kas lalik-likli kandak matan. No maminsan, si kamo ti tapik dado. Anya? Jak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan daging ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw. Ako nga, No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanyak? isuda lang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangro na pa ita, adda sakit tinakam daging ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudno. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas nga inaramid ko. Kinapudno na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras kung agpalawagkan ka. Panunutom latan no anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man tad di ka kumamanakta. Sika tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak lang no niya ti pudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka Andres. Una, tamakadlawan jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, ngagulbunak pa lang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, imbagak amin. Anya lakit din. Di mo amo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao? Idiritsuyo lang nga, yung kwa na. Tapno amo na may piman, ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din.
Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apa sa rabo da. Kastadan kanyan. Oray di saan ka pa yan nagawid. Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumareng. Saan milangay magbagakin ka ta kayat miya si kaamis mo ti makaduktal. No kasta. Tilagayam ititad ko apa sa rabo ti kayat da. Amom, ti sungbat na ita saludsod mo, anak ka. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, isa kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, anak ka. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabo da. Di mo pabasulan ti bagim. Podno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na podno agayem ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita Edi addait itad mo apasarabo da. Nagsayat da kan ka. Itatawanan maitad mo. Imadayo damutan. Nasakit lata para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti podno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwana. Tasipod pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan kag may maysa. Ngam ti maadda anak iti gayem akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, kwa. Ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam met aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulon manan dita. Hinton kuan, agparikot kanto manan no panagbabayad din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Sigurado am lang. Hindi kaya't nga damanin umay agsinger diti balay. Wen awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at met nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayin nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan tinalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. At dala kinita.
Sigurado lang, tama nga no ibaga namanan nga da mapukpukaw agamit na. Ninanang mo't, anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manan kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Naa. Anyat ginagara na di ti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasayaat mo't nga rod ano gimatang damot nanang. Tapno di da pagpalinan a grocery store ti balay no kastangam umayda. Agrubata ko, Joel na kay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubing, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Muti data nga envelope. Na, Saan naparakin ka dayto anya? amangan mo't no papeles ti lending data. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kun dayta alending. Nalawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kan dwa iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dayto ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka? Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradom laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. At lumalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti inom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa mo't inlako tayo anateng ah. Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmuki din bagkatan. Taamangan dong tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayat namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano nga ngagbayad ka?
Ikan naklaang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto ka na kayo. Sige, sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdis kitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunagno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Day tatijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabi si iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wan nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Jacket nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka? Adan to ananang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay ko maklaang saan pa'y anarugyan. I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Napay ka day. jak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nah, sino kumangay ti daduma ang mga anak ko? Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti dagana. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam, narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umayak dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ta ramidag. Langaro na kit saan namot ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton.
Dahil tati kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawaga kading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti dagak. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Ginakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo ije balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na itititulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga sardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal na itititulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang nga bayadam. No may dadya manang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga nutil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ka. Anyat na pasamak. Insalda na maggayam ti titulo ti dagak ang mapukpukaw. Anya? Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga isumutan ti isaruno na. Ay, oo na yun day akap sa... Nalaing dayjay nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si Kaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa kung nukastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano mati balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adda manin takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na ka. Nanang! Nanang! Anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planong ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit dinukas na ilang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnama mapagbayad mo. Isardang mo ti umutang. Mairamanak pa yan itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang.
Kas kada mangisalda iti kumkumporme. Ngam no pa nagbabayadan, ibagayo ang ma-stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta ah. Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.